Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monalisa Rumbai, bringing to you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Nokrek Area Development Committee raises alarm over incomplete JJM project in Durabanda village. Severe storm ravages east and west Khasi Hills. Relief efforts underway. Police apprehend suspects in Ichamati incident. KSU president denounces accusations. And Wantai Bok Lingdo launches Lari 1 Cricket Club in West Khasi Hills. And now the news in detail. The President of the Nokrek Area Development Committee, NADC, Shri Semron Singh A. Sangma, has lodged a formal complaint regarding the incomplete Jal Jeevan Mission JJM project in Durabanda village, South Garo Hills. Submitted through West Garo Hills DC Jagdish Chelani to the PHE Minister, the complaint has discrepancies uncovered through a recent RTI inquiry. According to the RTI response from PHE Chokpot subdivision, only 30 out of 179 eligible households have received functional water connections, leaving 149 households without access to the JJM project's benefits. The complaint emphasizes the urgent need for appropriate action against those responsible for the mismanagement of the project, as NADC urges authorities to address the issue promptly. Residents of Durabanda village await resolution as they continue to face water scarcity amid the incomplete project. Ningin manawa bersih gemako kam kaaha kaani jamande azagani kogulstani Desember cibong ao bisongora nokmani ko completion report rabajok neba kamde complete yung kuja neba ko nokmani onjawa bisongora singaja mano kam ko kayo mat sotion get ya completion report kon out natpo singaja keba tangkadro kana zaman sakken tangkada ya bil ko di singa badro kana nanginga nigin mana kumat nani jaman nova kam ko singa susukoi kagen nin mana wa tengton sangma subcontractor biya kam khagapa ya kun diniagani bisongde tangkagori chugemak dro khaira uni jamanode bini kuchakagata kam koba name chusoke khae unjok hajargni khogursa Desember cibonga bisongni completion report nokmani ko jobojosri rabani jamande daona khengkhengba khathai jejok bisoni kham kharongjok kholachi nokrangni kitasan khaya khana nangade estimate katade ratsa susni sku agatokriaru chamugongri durabanda sunguni ku khana nangachim nibawnuni ko kholachi noknasan khaidon baya unagri daona khengkhengba khajejok 우리가 만나고 증가라 야랑코 느낀거나 함랑하라 타겠다고 가자 아로다오 가나가는 거 가자와 하는구나 subcontractor 가가바바지 차가이적 팅톤 상마바 우리그면서 증가다 오데 그거 RTI 카니 자만으로 증가 그만콘 마시적 그래서 수스니스쿠 녹나 이송하라 녹간티는 시살려나 나가쯤 네바오는 그 살려온 저적 콜라치 녹랑는 기타 살려온나야 아루니 방키를 써서 비스쿠 금막코리 다오나바 살자하 파이프랑바 동저적 감박 저적 아루 મંગપ 나롱적 미송니 감 카이온 급바 마땀랑데 라인 코 통사랑오나 알라말라 살리도나 녹구나 살리온자 와랑아라 맞초자 우니기 세번증아 알체 카이 만나니겠다 미코 몰몰바 가자하 닝만 증아 다오데 야코 디시오나 컴플레인 카하 증아 다알 디시나 증리 컴플레인 레터 콘족 아론 나기사 나오예나 시망바 증코 그롱나 나가가 카하 바타 호소르냐 가나 침바 바타 에몬랑 동아이랑 에몬나라 락 소통하스니 하자 코그 챗 동아 락 소통하스니 하자 코그 챗 가마콘 미송데 드로카 만족
nokara sasa susni skuna khana nangachum si retrofitting nya gana jekon pipeline ga chamoni ko tekken bana nokan tiuna swali na nangachum uko bisongara khajaha sasa susni skuni ko kolat chirang nagatasan nokna bisong khayon naya aro kolatchi nokna khaoba matamrang nade nokuna sukja nokuna sukapade namerake khogrsni khogrsatang ngitiga sanong aya unigaman singara dao bisong kaayon pulnang gen gapao singade complain kuriun naha short coverage sa ka kachim debe jates chalani na merki sunska khamara East and West Khasi Hills district faced devastation on March 31st as a powerful storm injured 15 individuals, claimed the life of a 3-year-old child in Mauro, and wreaked havoc on 563 houses. District Commissioner Gideon Kharmauplang confirmed the grim statistics, adding that 2,615 people were affected. Prompt relief measures were initiated with financial assistance disbursed to victims on April 1st. Relief camps were established in Laukanter and Mauro to shelter those displaced. Kharmauplang assured ongoing support and pledged further research to aid those affected by the calamity. Kinong susunang giba sakta kilong baraja juspa khasanwat nang ta kilong yen kipoy hado sanspa pulai kilong yen kata kemuat kitang kilong yen reski school kidan ki school bahang nang baki police station ru di kiba maha police station ru kidan nang ta kidan ki sub center kidan ki ni ki komiti hor ni te bola sa penjual akan dikiriam. Tiada mentahi, tiba mensal kilong bakhasan ngot, bad iwe bakhlat di iwe kilong, iba lais nem di Shillong, bad nyaka eskreta pepe meni iru yak yakayu ada pelat menen pisah ke ngabur gi relief camp arteli na bantagi ni kilong yang kamtam gitu bela jular pelan kiba begini saya bahaya lo ki medan jakasyo te ki hapsya sana relief camp kiba pun ki pedang dan bahaya ki saya bagi bahaya juki te ki relief camp ni la pelir arteli kawe la konter ba kawe mora ba relief camp na du menen la penpoi ki blanket ki nota kita pulen ila dap sam it kilongi ki long ban shutap na jrong ketunong nota ki dry ration ila dap pelan kata mukhaw kaum penyang bam ka ki jor sini ke bulu ki dai ke tater te yang mentahi ki berjungi ki dang asasi ki negara damage plus bat katungka rule jangka government ni inumta ka relief kin habban hadi bila da file FIR video haringkap bagi photographic evidence hadi nyo katangi salah ban pengdayo ka report ni salah ban perlat ya ka relief sekini ki beri bila syakta akan ka psychological storm bajam cisni tahi idam ya khmat bakini kam mana ajarab na kaldian ka district amal lagi benta ki bedang ki dangla te bat nga yo na kwa berpentib bro ba na kaldian jong kishnam ni ba brokai ki basakta ni yo ka jinge prilang ka bastanat bat ki kloi banwan khmat ban ya dan benta ka no kam jarab ban pensup pensan kan tam yinom susnang ba akta kini kitai tamsiya ka report ni video berkhai ikat kun karul badai dunia kini na bara mengiyala hiban pentulai kania nomor ba ngikwa hiban penslam nakakam biadai property dan kam ne ona wafting ikan tambah longai leti rumalawan menen cha kini Shillong la idi pada jong te plus
nakalian ka klau kibun magi beri belah kidi bahe klas kedia ting masiteng lani klasara na jotun rai de kipos trik popon kila kibala On April 1st, the East Khasi Hills Police arrested Chan Borlang Shati, 26, from Malong Sirdarship Sora, and Mesadap Bors Kembil, 26, from Sora, East Khasi Hills, in connection with an incident in Ichamati, where 2 non-local individuals lost their lives. The suspects were taken to Sardar Police Station in Shillong and subsequently presented before the High Court, where the police demanded a 7-day remand for further investigation. However, Ribok Diengdo, president of the KSU South Khasi Hills unit, voiced opposition to the allegations leveled against KSU members regarding the incident. Diengdo affirmed that he and other KSU leaders are prepared to cooperate with any inquiries. Under Shella PS, last night we made 2 arrests. Both were produced to court today, and the court has granted to us 7 days of police custody. What are the sections? 30234, and further sections we will see as the investigation proceeds. Any more persons involved in the crime? Investigation is going on. Thank you. Sir, what are the name of these 2? I'll read it out to you. One is Shri Chan Borlang Shati, and the other one is Shri Mesadapur Skembil. Both 26 years old. Where are they from? Sora. Okay. So, are the police investigating to find out if any more investigation is still going on? Okay. We are at the very initial stage of investigation, so investigation will go into this case. So what is the status as of now, and do you look forward to some more arrests? Yes, so investigation in this case is at very initial stage and it will go on. Thank you. So the relative, today we have spoken to them, they have expressed disappointment that the police went to pick them up around midnight. Why it was not done during daytime? Because these boys were there only in the dark. No, but we have we got certain leads into this case, the details of which I am not at liberty to divulge. And in the pursuit of that, last night we were able no adapt ke jisko khia ko sim nomor ba teng POE ngamla mansya abang man UI nomor ba hadin mangla UI khubor ngai osno ba arngut ki khot jongi kala sakem ushan chati kumju yo mesadap skembel kumdong yalam ngadap de jisko khia nomor ba kai gani ko bajangi ngem stu shu hoi ngi suthu ko jing target jong kini ki pulit ka dei de jing ja pon te apo shamati apan thaumdan ten rei lada kat kum jing ong jong ki ga dei tang jing jeler sudah namar ba lada ki ong ban shu shim jing kali la ne ban shu shim statement na ki kam dei pat bikin lek men yong hai ju don an jata ban lek kem men yong si baji bro kata nga ko ban bu jing kali lada phi suthu man ta ba phi mut ban shim statement na ne mut ban tokit jing kali kum ne tai kum no ka ja ka to sni phi de ban ada ka kot pawan mi choki ya ki spot hanat bat menin rung kadang yos ngau bahayin jongi kilek po si baji steng kiwat yana tengah ngam di mengating mengari enri ngabe la kakam ngaki Shillong baraka juga por menin lalong do kading pha jong blei bangam pat dep kam ngamlong hier mtak sngi tengah ong bangan hier sibit nganda dep kakam enri hadin bangan datip gumto nga kam lek kam shu tenrei mentang la penti kana be bana mar kani gadi jingle gadi jing yu roj yang i kam tami prado prasnam jongi la chai ke sngi nga suthu baki kime ki kpa jong ki dukhot bro khoi ki dukhot jong ka sau ka sehil bro khoi ki di ben mi la chai ke sngi bat kumju ru kilong kme kilong kpa na ro ka shnong lai rangau ime ipa jonga bat kumju ki hinman ka para ke di ben mi la chai ba phi phi ka yang ngim de ta kinong punya preu kar kum kem jong ki la long bek tik thek kum terrorism si baji siteng kum tau seng le no ben chulek kem ye ki ne yeng la dam don breu hayin kin shok kin bom kin ong biang bu pen ap de tari kum pen ap ba siris long hi kata bersakawai masni okam igi dikot jongi arngut ki pelai kerteng apo pres kat bai gitu ki breu pat belari yo i reng peleng de video clip bagi shimi ke mesin jong lur syai hadu mentang mi snow bikin pampa kerteng bat kanung ki lakem ban syukuno kam de ka kam ka pasuk lada pidon kam pikot yang ngi kloi ban wan spot tanat baraka ju kapor nga sukwa ban utang ni gawai namar ha kapor ba ngilai khenra hapo PHE PWD
Upenhun SDPO na po kasora civil subdivision ura pun yang upawan kuatar bani kren bagato kakam kamlong kolong umni kolong umtai man kapor ju pun spa office upawan kai gani par baja mata kim pun kane na du mensingi balang mensingi palai mensingi toding mensingi sajan kafun jungi kadang on hadu mensingi sajan ju ngidang don hapo sora tak hadu mandi mengedaki Shillong hendrai balik kita ki laisingi singi pimla ban pun yang paun mi istanat Pimut mencuplan mencublim yang bangi dai mangi badan keti ban peniap kita kebriu. Baraka jo kaporu ngasngau ban ong ba lesi o kadai ganu ka kenja isu ko bangi ngilai ban be itu ki dikhar ki nong trei jo ki bari ki minister ban ong ba siapek ke ban ja kamut pimut ban le gom ni. Pimut ban peni dengan ni ke dostor kamut ba pin revenge lane pin bu nut bu nam yang ni dekan ni karkom. Lada pikwa ban kli ban tokit ki kena ai da ka kot ya ki spot tanak ngakloi ngaru ban wan. Kata kadai ke jingmi nga lasai ngan pentikna kane gade ka korwo ko basai lasai ka sngi hapok khat architeng lane hapok khat arbaji ngan poi hapok ka office lane hapok sora police station hapok khat architeng kane nga pentinga ki dekhot ki bisenrang mese ki de benmi ki kimi ka pagi besu ki bakhia ka shon ko bangi sha nyom beng na kapor hakum kini ki jaj beri ngi de benmi nane sikamat balada phila ban pentikna lasai ka sngi pentikna banga ngadon keti mangade unong peniap beri hide ben pentikna Baraka jo kapor nga ngade ukun dap senrang ime ngam Samla kha ime Samla sneng yang ba ke ma me menda he arsan malik peniap breu ngimdan keti ni he kata gajing peniap breu da pi sutu ba pi kwa ban keli tokit geli de koi gerkom mendai bentan steng mi steng yong pimut ba kidi kinong kendong pin chule ben yaki bikin tip ya kan kajudon kata ban ong ban khot iki breu sathanat tang man sim jing geli kin delik kem si baji steng si baji menit hayi bat ngasngau ban pentikna syai lasai kasni hapok khat arbaji la ti kenangan poi hapok ka police station hapok sora but what kang ikelenti ka bangangan ya hadu benda poi police station sora ngini keren ke i ban mi ke benja namar nganga kem chem lari ngapang met i kena la jong bikin syakem ngade unong elam ngasung thu ngani i ke bahayeng bikia ngar ngapang gemensem ki kena jong i gidang bun On April 2nd, Wantebok Lingdo of West Khasi Hills inaugurated the Lariwan Cricket Club, a venture he founded himself. The inauguration held in Nongston saw the presence of Meban Pira Swer, General Secretary of West Khasi Hills District Cricket Association, Finance Star Snaitang and other local cricket enthusiasts. In his address, Lingdo articulated his vision to enhance cricket's presence in the region and foster youth participation, aiming to groom aspiring cricketers into professionals. The establishment of the Lariwan Cricket Club marks a significant step towards promoting the sport and nurturing talent in the area. Resmi antara guna April Raja Kusha sampai pada ini rule regulation jom punya Lariwan Cricket Club. Nak kêu người ban hikai cũng nó ban li kalak dan guna thì không tâm hay thì thay nông cái nông thì cái chính phủ cái trong cái long dia cái cái club cầm cái long và ban tiêu lăng hay thì thay nông cái nông hay thì cái vốn thì được ta ban yo ban xây cái dia ya menta cái club cái dan player lu rồi ya menta cái club cái kuat so ban build so ban yo cái player di bala di ban yo dia lek kai ndak dia nila yo ban hikai bah dia tidur di player pula ban yo ban dia soi kontrak mak ke klub dia ndala soi kontrak mak ke klub buat bat la di player ke klub meriam ta buat bat ke klub kadang pasang ban wat suai ke player na ka dong ka thain ke jong ni lani che kido ki jaka kata ka ke thon jong ke klub ladang yo player ni le ban bil nadu ki ba sportsman ki ba arsenal ki ba license ki ba consultant ki ba kan usnam ko ba mi le ban ketiu na ka wi ka andar se ka wi ka ila de kata ka thong de jong ba ha ka be di ba ka de ka club mar ka de ka club ka jing ka thong ka long ba ban ketiu be tang ye ki breu ki ba de ki na ka ja jong breu ni tra namar balai ni om ba balai ngam khai se ki wi ki jai breu namar ba ni su thu ki wi ki jai breu ki la kham khiu ha ka be ka jing na khai ko mrei ha ka be ba ki jai breu ni ki ka jai breu ni threat ni dang na ba di ba sim khia ha ka be ka jing na khai cricket kham ta me thai no ka dong namar ba ni namla ban len ba ha ka be ka jing na khai cricket ki bobon ke
kita yang kedong kita simbahan nama boleh dia leban ko street ya ka football ndrei ha ka jumpai ke jonga kalau ba ka cricket prilat ha ki di juku ba mata ka compare la tangi phai kamtam ha gede ba ka di India jadi na kata ka daw mas ngo go ong ba dodam ngan don ka club ban beli ki Samla but ha ka jing persang ban bangan sengi di club la don ka tu ka di ki Shillong nong kendong la sang ban ong nga mada pi yolat to sawan ban kai ban yo ban aji kai di Samla no nga andang la de ban beli di ka club masa persang ban yo ban aji kai si di Shillong kata ka dai ka Khubor ka bang ngadang si yo pergi don ru ka tu ka di ki ba o ki dai lagi kan ngandong ki ong ba nga na ko ban ko street tang ka football na ong em Hindi man ko street tang ya football ndai ka cricket ko dai ka way na kila ya din ka tanga la ya kun ya kren munta ko ubabon ki dai ki kaina unang em la ong ba hindi man ko street tang ka football ndai ta wa ya ka cricket ko street. The police in Maukerwat discovered the lifeless body of Prince Kemlang Lingkhoi, 27 years, from the Sala River in the area. A resident of Shillong, southwest Khasi Hills district, Lingkhoi's body was found by passers-by who promptly alerted the authorities. The police swiftly transported the deceased to the hospital for further examination. Investigations are ongoing as authorities endeavor to ascertain the circumstances surrounding this tragic incident. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.